Ya tres afre Kaakyire Vida. Kaakyire Vida. Bon sabsiano. Kaakyire Vida. And that the newcomers no. Omaba. Yes sir. Bon sabsiano Kaakyire Vida. Oba me solo. Amen. Pachoma me C sharp strings. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, said you made the intina ubaya. Me pesa ube sorry ejna wanaso. No way de kasia pama Jesus. Oh, didn't know what you know. Eradinam aforiba uba before you saw. No one knows on for a wish bro. What do you for Kofi Amponsah Nyankopon? One for ye dear bro. What do you for Kofi Amponsah Nyankopon? One for one more young bro. Yada. Chabai. Amen. Aumbra se kwais me peso betna se. Die di kan. Baby a me papa odifo Kofi Amponsah obi adadi. Onyankopon hyira wo akonya kese a ode amame. Asofo a we hen na so onyankopon hyira mo. Adwomtofo a we hen na so onyankopon hyira mo. Wow, I says onyankopon hyira wo. Amen. Already Psalm 100 verse 1. David say assassin na mumbo osem erade. Ene de yebebo oseni ato eni jiejom am erade. Na ene de metu mi akasa me papa odifo Kofi Amponsah nyom. Oh, I know den tuanka amen. Me say ene de metu me papa odifo Kofi Amponsah nyom. Amen. Yebebo nyankopon na ne peja wansasa. Me pacho bi strength ni muma me. Yebebo odifo Kofi Amponsah nyankopon manane. Every sa onunku ton wedi owoni asama du sonkunim. Ye wedi owoni asama du sonkunim no. Senya mi weni yebebo ne manane peja wansasa. Ye petumi abrutumi swa. I empower Ibrahim Poso. Odifo Kofi Amponsah nyameni asafu erade. Why a punch that do see was your brefo? One no father coming in. None announcers one coming in. Namisu wombo watra. Nenye yabonya memenade. Ye petumi abrutumi swa. Hey, I empower Brian Poso. He will handle you. Odifo Kofi Amponsah nyameni asafu erade. One of the way punch that do see was your brefo. One no father coming in. None announcers one coming in. Namisu wombo watra. Nenye me bombrane. Abra piasia waya yenyumye. Sonkremu tuna na wana sinumye. Oriti brako na wadi jenta kwa padi wosuka bigomwa. Opiti bonso nyamya wasaye bonso betia. Ofiti fresh of fun wanya kropondo. Bema yeso me bonsa mrani kasiye bi. Udia shapo kwenye uno. Sani betu waya ye. Anasi kopropaya watu wotentaya. Edia feya siafanenina. Udu mojana hiya trisumuswa. Prekese jamedwe mwanisawo. Dewa yentimato nyuma chile-chile-nsembu. Chile-chile-nsembu. Mibo udia yama homine sway. Bongwana betla. Yepe tumi abrutumi swa. House of Ezra nyamini asafu erade. Wano de oya punch that do see was your brefo. Wano kono kwada kamilewu. Nane nausa swano wakamilewu. Misu owopo watra. Nenye mebomrani. Babra piasi waya yenyumye. Senkremu tuna na wana sinye. Oriti brako na wadi jenti kwa padi wosuka bigomwa. Opiti bonso nyamia wasaye bonso betia. Ofiji frecho fomwe nyankropono. Bema yeso me bonso mrani kasiye bi. Udia shapo kwemye uno. Sane beji waye yo. Anasi kokropaya
what's a one time. Edia Felia Fanena. What do I issue with the year Trisubuswa? Breakfast a Jamadwe, Nanis away. The way to match on your match, church Libo Udia Yama, woman is sway. Pona Betsla. Cassie and young one, dear Yuma. Janowati yenya popo nukredi ni trene ya wapai imuhanka chusa hey wodi Kofi Amponsah nyome ya wine plan slow hey ya wine no beka wudi na sha wodi wo ya pro weni wo ya wo hey afeya nyampa jini tumie yenya popo wame Krista hilie watu ya motutufu wanuachene hey yati wakama ni mwachane dineso ene na danse salo yado yasi anchenge pentura wasu ni namumase asasi ni namumase abone fo cheja juo yadia sedani mama we chichimi refe chichinyame wanyame wafo wadi kasi yano tabayu erati wuti wuyiniti abone fo ni buofu nesu wabofo sosuno modi yano wodi usube buwa kansa je wonyumatia wobe shatsne ne fo ni wonyam wobe toma ni unagwa kwa ne fo so osi hallelujah empatia ni wonyam ani tumi ye nyamedia keda wasasa eti mubra yenye ratia hey etichiru ya yufuna wa muswe yenye meno mubra empeni fati onu naide oniachi azifo naide wamu yenye miyeye wamu kasa hallelujah peja wansa miyamchwe ha hallelujah Betumia kasam papa odifo Kofi Amponsah wasimunya kom na munyati peda wonsa munya kom na munyati hey munya kom ha wama ngana fwe wonya mibe kwa mamo na mutie Mami, would ye call? Na ye what do for Kofi Amponsah say? Would ye call? Na ye would ye call? Hey, now would ye mami? Wonya me back one now would ye? What do for Kofi Amponsah say? Would ye call? Mama telephone casa what's Entina and was you about this mommy and my telephone casa what you for Kofi Amponsah what's me whoa Entina about this and I did free one son you for Kofi Amponsah free one son hey free one son now one of the to see what you for Kofi Amponsah and what's
House of Ezra, and then dear see on the set. Wonyamia manesa so. Wonyamia manesa so. Adina. Ye ni adoye. Ebedi wa chida. Wopana. Ake. Wedu for Kofi Amponsah ye ni adoye. Hey. Ebedi wa chida. Wopana akeni Odi for Kofi Amponsah ye ni atoye Ebedi wa chida Wopana
for Kofi Amponsah siye ni adoye ebediwa achida wofana ake midi wo chabe di wanim midi wo chabe for wachino miyejo you can't say midi wo chabe di wanim hi midi wo chabe for wachino miyejo midi wo chabe di wanim midi wo chabe mami ya mishako miyejo midi wo chabe di wanim midi wo chabe for wachino miyejo midi wo chabe midi wo chabe di wanim hey midi wo chabe oh midi wo chabe midi wo chabe di wanim midi wo chabe yeah midi wo chabe anyumi ya metui akai masembi minima mi bia no ape awo for so many years na wonya bi enti we na ade chen ano papa no ka so koto ade enti akora bi twem na oka chance wonje koto ade ne mbre no sana akonkonsafo bi su tifio asem o mo ka kire maame ne se maame aya afa ye awo na jai se wasuma enkrofo masa se wane mama me na bemu bui na tie nyum otoi wasi we ntumi mbu mabem wasi we mami sambechi mami ewo musa wasi ansoro wa fimo me mawe mami wasi wa mawe ntumi mbu mabem 2022 wa mawe mami sambechi ewo musa wasi ansoro wa fimo wa mawe wasi atiana beti tu woni mi nyami domu awana ebana sikana awariana bonde emawe enti adie sign mama meno no omo ye asori bi ewo omo fie ne nchen na e pack so ena mama ne ye de etutu amerika kobi ebra okobi no kobom paye nti woguso wo bom paye no ohuni nsenchirani ana sofo no sugusu minister no ba mama no obeka chense mama de rade semen kanche woni se sawumpo erade se de waka no abema mawe oh anyo bi denti wanka amen erade semen kanche wo se eba na wo hwehwe no wodi amawo na nyuma mama no tuye no wasi wa konshani bi shamen komwa oh en kamanyi ndi dawai Sarah dibe ye mi seye with the page on sasa and your mama me two ya no no if I show me strengths in the sumame and your mama me two ya no no nana be me pu no ni ni da so na so sofo ne catch ne say afeda say no anya battle ne na so tie nyum oto okonshani bi shame kwamwa hey na kamanyi ndi dawai mami Sarah dibe ye mi seye no sunda ya be and mama waka saya tempting ha wadansi die so adoso pa yati wasio obeka mi seye hey what you want me ka wo me tiro aka woni obonyi na wo ene den nyame ama wo wai yeah Kawudi wayani mubra Neswe radia tuntu Waso ya flewu wadifua Uwabiko Mami nesu wakonshani bishani kwa mwa
any the way. Sarah Ibeya Misaya was so like and now was your money cancer your temptation. Nadan Sidia, Nadan Sidia, Nadan Sidia, Nadan Sidia, Nadan Sidia, Nadan Sidia, Amani cancer your temptation. Nadan Sidia swagger sopa. You want to see hey, what will be going tonight? I'm calling you when you know what, and then you'll be on the wall. Yeah, I'm calling you when you live. No, so I radio duty. I'm not so young, friend. What if but some person me too a different Kofi Amponsah no praises and on coin. Munye kom na munye ti na wo sorry dia sa. Munye kom na munye ti. Munye kom oh my God na fue. Nyami aye bido. Munye kom. Munye kom House of Ezra fue. Onyami be kuwa mamuo. Munye kom. Oh munye kom na munye ti. Munye kom na munye ti. Munye kom e Kristo fue. Yeah, munye kom e Kristo fue. Purchase up any videos, some restaurants and Brazil coins. So, because YouTube no akobo Kaakyire Vida official. No one subscribe ama me. Uko Facebook obenyame wo. Best so obe follow me. Na ma support me ministry. Amen. Now, yeah, can't do. Yeah, can't do natural no. Me see, yeah, can't do natural no. My cat just a fear had here. Some my cat no, me see fear had here. She said, "Who will fear?"